Kedamtang arni PGR VGR along le along aron repen ke do tuma phan eviction mate ke tharli etnang ji pura karbia rathur paksi airset krungset nang che song bom bang bom lo Kedamtang ja kongponi phain ko ratrok arni Diphu arong sopi arboretum garden cafeteria along song thorom party chipu pe pin pen kebangji Paipai mate agosa cheklo niphai trok arni Diphu arong sopi along armu chejeng amai pedoponji Chu kache song ang thun jasemet bang tum chu ke dam tang amai long ninje thiplo kache song abang pirthe council tum jong hele cheparai jat le klemang deng pon jong hele alang tum order bang papas jat te alang tum ceklang jat te alang tu claim pustame amut pi bangke ili tuma hin pen hem ke tong hem kiru la pen amut pi ke claim bang thek pon long letik bangke ili tum bangke kache song bang sa se la pen ing tonte la pen karbiang long rat tum ta la bang so kache song amedi bang apame plong li pusi ke dam tang porta han lo la pen anutin da la bang so chisik make et bang si ke dolo Bangsame arni karbitang te karbi pu chemathara atok ano kedo arado an setami chitong petra PGR VGR along le along aron repen kedo atuma phan eviction mate ke tharlia sai ke pachun serak jia phan RD pidun horlo nang pura phirang kya me along arsik jit pen tham pachini pon non asom sonta ke dam tang mu heta ni da pulo thang achi glowing for ni tak karbiang long lo song ke don la pen ke thai ke don che tong phong si la sota chi pulo la PGR alam aphuthak ka bangke litum rachari alam pe nge se me ke patip pe der tang ji pus ka so lam chi pulo asin non sila so ang thun pon bom lo la si pini ka ching wai ka chang nang ko the bang ka semet council kachari atum ilitum pham ja semet ke lam a hin ka break pon der son si theklong lo lam mate lam chobai der son si theklong lo ko piloma pulo tangte High Court order do ko amat si nilitum katharle ya sayang deng bang claim long le der do pusi ja semet ke rat phan ke than sitala bang ya hokalam kali pusi punang ko ko pi polo pulo tangte High Court pena bangke bang inkora hini a petitioner mate case ki pietum hala bang inkora hini atuma phansi non la eviction ke claim ji po council atum notice ki pi la don inkora hini phana bangke non amara bangke tharle ponlong le lang pusi ki po mo ta tharle long le pole pukali non e phong court long hang he phang pulo tangte non Paipai chiklo phorni la song bong bangke tharle pon bi tha pon si ki pujo la sila ke dak don suri hini so se aphaido suri kresi so se dak aphaido hala tum phan ke tharli ki puli court ki pugari la sila solam bang jasemet ke karbiang long rat bang kachini bang klar dak nei lai thilo la pen thenia bang ke dak jong si PGR VGR lo pu bang dak et lo eviction notice PGR lo tharli nang po puta thurnang po puta ante thurnang po jong si order PGR phit daga bang behabe par bang claim thu long lang pulo tang te kopi lon de lage tharle nang po thurnang po order PR ki dak bang saiti ki long bom lang pulo tang te kopi aga tharle lo lage thurnang po dak pen cheterek nang po order PR ki la daga bang kopi ne sarkar pen ki pi a developmental schemes bang claim bom lang hem so ta kim bom lang hem ta kim bom lang pulo tang te kopi aga tharle lo lage po bang charju nang pok lasi ladak bangke parin parlo ihin bang thornaing puta pubom ihin bangke behabe parta paklem bom la bangke cheton te lo chekeng ke te lo lam ba lasi pini bangga dak song do ansa me pini chetong prong ti ching pinang ko lo si pini dak che parai pon bang la hello non Paipai chiklo na ke le ji throk arni bangke birla pen dak council achatai long an bangke armu chejeng bangko la pen soni bangke pinpur alo bang apa jirnang kokpo la pen isi sik vote alam bangke punang kokpo council atum jong si katharle asayang deng along bang jong si kapang kre do bom lang la pen alam kate warji phan bori pon bom lang pulo tangte laan susi sik jit akache song karbiang long rat thek phong mahu phong la pana ang deng bang la ke deng nang kokpo jong News report KTV News